Assalamu alaikum. Баткенден салам, урматтуу Салам медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн 13 март 2021 жыл Баткен шаарындагы мал базарындагы бааларды силерге билип бергенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Каналга жазылып электер, жазылып коюңуздар. Бу жерде базардан чырайлуу букалар кириптир. 5 bir adamдык экен, 5-өсү мына экөө, мына үчүнчүсү, мына төртүнчүсү, мына бешинчиси 480 миң сурап атат, кимдерде соода болуп атат. Бирөөсү гана кичинераак экен, калган төртөө бирдей экен. 480 миң соода болуп атат экен. Бул базар букалар ушундай 96 миң, 98 миңден бир туура келип калат экен. Nerede daha bir buka 3'ten ötken şunu menen buna boz ekosun 210 ming surap atkan. Ana buna sarısını bazar 80 ming kılıptır. Sarısı 2'den ötmeken. Bazar şunday bugün. Bukalar az daha tartkan hareket kılabız. Көрсөңүздөр болот. Nerede дагы торпок букаларды көрсөтүп коёк. 1 жашардан өткөн букалар, ошо малда жүргөн букалар багылган эмес, баягындай багылып, жайында багылган эмес. Ушун менен жанда турган мына сарыны экөөнүн 100 миң кыптыр, 50 миңден 100 миң соода кыптыр. Мына ушул экөө 100 миңге сурап атат экен. Бир бука бар экен, 3 жашардан өтмөй союшка жарай турган бука. Базар 83 миң сурап атат экен. 83 миң. Чама канчабы? 90бы? Я насип. Баракасын берсин ага. Торпок 48,5 миңге сатылды мана. Новас торпок. 1 жашар өткөн торпок 48,5 миңге сатылды. Бу жерде торпоктор бар экен, 1 жашардан өткөн, 1,5 жашар чамасы окшойт, а? 71 миң сураптыр экөөгө биригитирип. Ашу көрүп турган эки торпок 71 миң сурап, ошондо 35,5 болуп калабы? 35,5 чама канча 80 ми? Же базар көтөрүшү? Баракасын берсин ага. Дагы ыргач торпок бар экен, 1,5 жашар чамасы. Чырайлуу. Базар 35 миң сурап атат экен, мына. Канча болду неме? Бу жерде да новас торпоктор бар экен, мына көрүп турган кара бул 35 миң болуптур, наркысы. Наркысы 1,5 жашар ашык окшойт, а? 1 жашар 1 ай. Мунусучу 1 жашар элек? Наркысы 45 миң соода болуптур. Мына 1 жашарлык новас сурагандар. Базар баасы ушундай. 6 айлык чамасындагы ыргачы торпок базар кыл эле экен, эси 25 миң кылса берем деп кармап турат. Мына кызыккандар, мына кичине торпокко кызыккандар баасы ушундай. 25 миңге берем дейт. Базарны берсин. Эndi 1 жашарга илешип калган новас торпок бар экен. Базар 28 миң соода. Ооба, сиздики канча кылды? 28. Сизге новазбы? Мына экөө 28 миңден соода болуптур. Новас торпоктор ушундай. Жерде да 1 жашарга жетелек торпоктор бар экен, наркысы 28 миң болуптур, новас торпок. 27. Мунусу канча болду дедиңиз? 22,5 миң сураптыр. Бүгүн торпоктор бир аз арзаныраак жүрүп атат. Ана жерде 3-чү баласы менен биринчи баласы. Биринчи баласы менен сан уй базар 75 миң сурап атат экен. Сары кечки 6-7 литр сүтү бар экен. Бу не деген порода экен? Не деген порода? Ана желini дегендерге
Mına jelini. Suraya öresler. Birinci balası çoğun parodny. Sağan öykön birinci balası menen. Nerede bir ırgaç torpoktu. Sağan oy. Bazar 59.000 surap atken. Mına torpoğu. Mına özü mal. Sar keçkişi 4 litre gereğinde sütü var eken. Kaçançı balası var? Ekinci balası menen. Aşıl sağan oy. O yerde 5. torpoğu menen sağan oy. Bazar kaça kıldınız? 58.000 suraptır. Çamağı var eken berile eken mına. Torpoğu жаңы torpoğu eken. 10 kun 15 gün torpoğu şeyta? Bir cumalık torpoğu eken mına. Sağır keçkisi şu 5 litre aylanası da sütü var eken. Torpoğu ırgaçı. Şu körüp turgan sağan seyir. Dağı sağan oy birinci torpoğu menen mına torpoğu eken 3 aylık torpoğu. Sağır keçkisi şu 5-6 litre sütü var eken. Bazar 70.000 kıldı dediniz mi? Bazar 70.000 suraptır. Çamağa dağı var deydi. O jelinden tartpayın. Ana jelini surağanlarga 70.000 soda optur. Birinci balası. Balasını tartpayın. Ana balası. Irgaça balası. Balası ırgaç. Ama yerde boz uydu da tat ötölü. Bazar 65.000 kıptır. 5-incisi eken. Bu 1-2 ayda tuğa oşanda? 10 күндө tuğa. Ha, 10 күндө. Buna oğuz jep kalat kesler ona. Aşıl boz uy. Nerede mana? 2 jol tuğan oşayt, 2 jol 3 jol tuğan. 2 jol 3 jol tuğan. Uy, hazır torpoğu jok. Emi kaçkan. Uy, 52.000 surap atken. Bazar. Biroq berbey etken es. Az-maz kalıptır. 52.000 suraptır. Sağan torpoğu menen. Bazar kança kıldınız? 55.000 torpoğu ırgaçı? Irgaçı ekinci torpoğu menen. Malıga jarasha bugün sağan uylar köp kiriptir. 55.000 soda oluptur. Nerede daha bir uy kiriptir? Keç boğazken 100 surap atken bazar kılıyla eken Chorny poyas degen paroda eken. Mına jelini körünüp turadi. Keçki boğazken mı körünüp turadi. 100.000 surap atken özü. 100.000 dep atken bazar surayla eken. Parodny süt багытындагы uy eken. Nerede Angus parodası menen mına janında Schwit degen parodadan uylar kiriptir boğaz. Az күндө уыз жей турган боз уйлар экен 120.000ден сурап атат экен. Сүт багытындагы эми билсеңиздер керек, эми болсо интернеттен излесеңиздер Ангус пародасы деп толук маалымат чыгат. Ушул экөө тең боз экен. Беркиси Ангус эт багытындагы, булар наркысы сүт, Schwit. Ушундай экен. Эми сиздерге койлордун бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Бүгүн базарда койлор канчадан болуп атат? Болду койлор. Бу кочкорбу? Муз коч канча кылды? 12. Наркысынча? Пичмабы? Ыргачы кой 11 кылды. Ашындай. Солук бу? Жок, колсу менен бе? Егиз колсу менен. Мына колсу менен 17.000 сурап атат. Бербей атасыз. 20 деп атасыз. 20. Сиздикичи? Козу? 9.700. Канча калды? 9.700. 9.700 болду. Сиздикичи таксыр? Кочкорбу? 11. Ыргачы козу. Ыргачы козу 11.000. Койлорду айтыңчы, мына козу мененби? Ана козу, канча болду экөө? 18.000. Козу ыргач. Кочкор, Мынаучы козуңуз? Ол токту ыргачы. Токту ыргачы канча болду базар? 9. Мунусучу? 10.5 болду. 10.5. Бу базар койлор ушундай.
Buna qozulular 20 ming aylanasida ekan. Qozisiga qarab. Qo'zilar Qancha qildi bozor? 10,5. Mana 11 qildi qisir qo'y. Qisir qo'y. Bu qo'zi, bu ham qisir 10,5 bo'ldi. 10,5dan bo'libdi-da, 10,5dan. Mana qo'chqorni ham tatib qo'y mana. Qo'chqor qancha oldi qo'chqor? Qo'chqorimiz qancha oldi? Qo'chqor 11 bo'lgan. 11 bo'ldi. 13,5 Yo'q, bo'ldi. mal tartamagan. 13,5. Bu xabarni olib. 13,5. Narxi qo'chqorimiz. 10 ming so'radi. 10 ming so'radi. Yana taqdir ayt. 15 bo'ldi, 17 bo'ldi. Narxi 17. No bolasi, bolasi erkakmi? Eko'tan erkak, qo'chqor. Buna o'rtada qisirmi? Qisir. Ha, buna qisir. Qancha oldi ol? 11 ming bo'ldi. 11 ming. Ha, rahmat. Burada bozordan so'yishga jaray turgan qo'chqorlari buna eko'vi birigib 35 ming so'ralibdir. So'yishga jaray turgan qo'chqor. Buna sog'lig'imizcha, qishmoqchi. Qolmabdi. O yerda daha bir qo'chqor bozor 17.700 so'rabdi. Qo'z qo'chqor o'xshaydi. Bultirgi qo'chqor, ha? Na. So'liq qo'yib yuborgan qancha qildi o bozor? Men o'zim 30 deb o'taman. 30 deb o'tasiz, afg'onskiy bu poroda. 30 ming so'rayaptir. Kami borda. Kami bor. Afg'onskiy poroda. Yerda biz qo'chqor debmiz. Gisar chalish so'liq qo'y ekan. Bo'zmi, bo'z emas? Qisir. Qisir, ha? Mana so'yishga jaray turgan qo'y mana. Kimdir to'y qilsa, mana shunday qo'ylarda sandir o'tgan mana. Semiz quyruqtu. Bozor qancha qildingiz? 15.500 qildi uni. Подписаться to'plamazlar. 500 bo'ldi ku. Ha, eko balalı mı, 30.500 oldu mu balalı qo'y. Balaları nasıl erkek o'xshaydi? Nusirg'ach, ha? 1500. Balalı qo'ylar shunday. Ziroqdan qo'yib o'tgan. Ertaga bo'lsa, buni 20 so'radi. Bu yerda taka bor ekan. 9,5 mingga. Chisti jaydari. Qanchaga bordi? 9,5. 9,5 ming so'radi mana. 16,5. 16,5 ming. Bağılganmı bu joyda? 300 kishida shundan beri bor. Ha, jemda kelsa kishini. Qancha yashar bu? 3 yashar o'xshaydi. 3ga ketdi. 3ga chiqma qo'chqor mana. Bozor 3000 deyiz. 3000 narxisicha 4000 mi? 4,5 deyiz. 4,5. Bozor qancha qildi? Bozor 4 qildi. 4 qildi. Buni olsinchi keldi? Serke. Serke. 5 deb o'ta. So'yishga jaray turgan. So'yishga pichi kerak. Ha. Zarliga bo'laveradi. Zarliga. Sizning ulangiz qancha bo'ldi? 3700 bo'ldi. Tuxum. So'yishga jaray turgan. Narxisicha? 4200 bo'ldi. 4200 bo'l. Ondan ham tuxum. Ondan ham tuxum. Ha. So'yishga jaray. Yo'q, serke. Ha, rahmat. Bozoringiz bersin. Serke taka. Serke. Qancha bo'ldi? Qaysi? O'sha, ola serken qancha bo'ldi? Ola serke 8 bo'ldi. So'yishga jaray turgan dadilingga aytchi qancha bo'ldi? Mana tuvitdan 7 oldu. 7 ming aka. Bunachi? Bu 5800 oldu. 5800. Buna ulag'i men shu kalbi? Yo'q, uloq hech kim qancha? Ular 6'dan bo'ldi. 6'dan. Buna Bundan uloq var. Uloq var. Qancha? 6 oldu. 6 ming, ha? Buna uloqlaringchi? Qaysi? Buna. Nalmi? Ha, buna bo'z. 3,5 da o'tamiz. Ha, muyuzisindan qancha oldi? Uloq var bundan? 4 bo'ldi. 4000. Ulog'i yo'q, ha? Yo'q, o'zi. Ha, rahmat, bozoring bersin. Erkak. Ulan taka. Narxisicha? Ha, bilmaysizmi? Ha, 4,5 ming bo'lib turibdi. Taka. Na balalovchi? 6 ming bo'ldi. Narxisicha? Takami? Serke qancha bo'ldi? 4,5 ga bermeding. Eshkilar balalarni bilaylik. Mana og'in qancha? Serke. 8 ming. 8 ming. So'yishga jarayapti, ha? So'yishga jarayapti. Mana balalı. Balalovun qancha? 7,5 kam var. 7 ga beraman. Ulog'i ana katta janda turgan. Allah kattalar. Ana bultir quloqlarchi.
Ağzı 3000'lik. 3000. Bunlar semizler 5000'den. 5000'den. Ha, sur ana kökleri. Ana tuğutlarınca. Bunlar sirke ulak semiz 4000 oldu bazar. Narqısı çan o echkin. Bu eçki 5,5 Balası mı mi? Çok özüm. Ha, özü. Bunlar kara balalı. Balası menen Ular bu 7,5. 7,5'den ha. Onun arkadan şerige jetiga ketdi. Ha. Onu da jetiga berem ondan. Bunança? Kısır eskiler orta etmen 5,5'den burada. 5,5'den ha. Narkısını 5 kıldı. Kısır eski. Ha, bunanı. O ulaqlarınç? Ulaqlar bular 3,5'den 3,5'den düşe turganlar var. Ha. Bunlar sirke. Sirke qancha oldu yetti ukeni? Bazar soda qilaylik 8,000 deb o'tamiz. Ha, yaxshi. Ha, rahmat. Bunachi buna? Balalı bu? Bu eski özünü 6,5 kıldı. Balası var yo'q? Balası var. Özünü 6,5 kıldı. Ha, berbeding. Bergen yo'q. Bozorni bersin, mayli, rahmat. Qorozlar qancha qorozlar? 600 lira. Bunlar 600, bunlar 500. Narxisi 500 mi? Bardığı qoroz berdi? Ben derdi okuruz. 600-500'den. Salam medya. Ular dakanmi sonda? Broma. Broma dakan çalış, ha? 100. Broma dakan çalışıyor. 100. Ama şu qoroz. Bu Jaydari qoroz mu? Ha, Jaydari. Senkichi? 500. 500 mi? O'zingniki? Kimden bu? Qaysi? Omaki doktor. Mendan. Qancha oldi? 650 dan qoroz dorch. O'z bu yoqda. Qorozlar qanchadan? Qorozlar mana 700 bo'ldi. 700 Jaydari qorozlar, ha? Yo'q, Jaydar emas, Tajjan degan bor, germanskiy. Mana ular Jaydar. Ne degandaysiz? Germanskiy Tajjan degan. Tajan 700 Maki doktor 650 dan keladi. Narxi 500 dan bo'ldi. Bugungi bozor bağlari shu bo'ldi, mal bozorlarda. Kanalga yozilibdir, yozilib qo'yingizlar. Keyingi bozorga chayin. Assalomu alaykum deb qolamiz. O go'sht olib, qishida qilmaychi.